Yeah, siqhubeke khona la just ukuthi kuyangihlupha la. Sitheni sisolve kanje ukuthi la ilapho khona ama-graphs wethu elingana. Ikuphi x lingana -2 x equal to -6 okuwupoint bani C and E. Usuyo-check ukuthi lo x wakuphi lo x wakuphi. Okay, bekufuna labo x lapho kodwa usuyo-checkela wena ukuthi lo -2 ukuphi uphambili lo -6 usemuva. Kusho ukuthini? Ama-point abalingana kuwo ilawa nalawa. Then u-2 ukuphi? U-2 la. -2 ulana ngitsho kubona lokho ula ngaseduzane. U-6 yena usemuva. U-6 laphana. -6 x osuke belingana khona. Usutholile-ke u-2 marks wakho la. Usuyobheka-ke manje ukugcina ukuthi for which values of x will f at x equal to g of x. Usukutholile ukuthi when x is equal to -6, when x equal to -2. Usuyobheka ukuthi kuphi-ke lapho khona f of x is greater than g of x. Yabona? F of x akabe ngaphezulu kwa-g of x or akabe nama-value ka-y angaphezulu kwa-g of x. Futhi uzobheka f of x lapho khona engaphezulu since kuthiwa greater than. Uyobheka u-f of x uyomcinga lapho engaphezulu nomqhathanisa no-g. Then uyicinga kanjani-ke le nto? Either uyicinga kanje kodwa uqale from the left. U-f of x simfuna engaphezulu angithi. F of x ilo brown. Lana ungaphansi vele ungaphansi kwale graph le. Le graph iyaqhubeka izoloku iphezulu. Kushuthi lana senjani u-brown wethu. U-brown wethu senjani sebeyalingana. Sikutholile lokhu. Sesimfuna la ephezulu khona. La ephezulu khona ukusuka kubani ku-6 kodwa u-6 asimbali. Kushuthi lama value angaphambili kwa-6 kuyofika kumaphi. Ilawa amanye aphambili kodwa angafiki kubani kulo x ola. Ngobe uyi-asymptote. Kushuthi lo x ilawa x aba between le region le. Lapho khona ile region le kusuka la kuza la. Kodwa lama value wa-x lawa benjani awangafiki lela cause vele ayithinti. Mase sithi thina u-x wethu kumele abe mkhulu kunale number esukila kodwa abe equal to le number futhi esukila. Sesi-wrong ngoba le line le will never touch this line because this line is an asymptote. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi ama-values of x lapho khona le graph ka-g iphezulu ukusuka la ku-x o-6. Ilabo x abangaphambili kwa-6 bese kuba yibapho abanye o-x ilaba abangasemuva kwa-4. Kusho ukuthi o-x ba between -6 and -4. Kusho ukuthi o-x aba between x is an element uku-include ukukhombisa ukuthi awu-include lezi number zizoba la u-6 ukukhombisa ukuthi u-6 usho inamba engale kwakhe engaphambi kwakhe. Yeah. Ufaka i-bracket elikanje elingekho square engekho i-square bracket bese uthi siqala ku-6 sogcina kubani ku-x ola usuke ubani u-4 u-4. Uku-include futhi nokuthi u-4 akangeni lapha akafuneki akafuneki wenza njani? Wenza kanje iphathi yokuqala le yakho. Either bazoba kanje maybe basukumakala bazomaka 1 then mamake nokuthi wena ufikile la factorize or bazomaka la sorry nakho imaki lokuqala ukuthi uyazimela alingane then suyogcina iphathi yesibili-ke manje la ulokhu njani sifuna lapha khona u-f emkhulu kuno-g nangu f omkhulu la kwaphela ngayo uyaphela kule region. Qhubeka-ke futhi mbheke la uyibheka phansi uyibheka phezulu. Yabo uma ubheka phansi ubona bani? Ubona lo g lo. Still la usephezulu f futhi le phansi ngale kwalo line lapho khona usubheka khona. Uma ubheka ngale kwe-line usuyehla nangu u-g ungaphansi simfuna ephezulu. Futhi uyaqhubeka lana sebeyalingana wakhuphuka waphezulu. Futhi umkhulu kuphi? Kubo bonke labo x ukusuka kulola awusimbali kodwa futhi labo x abangaphambi kwalo la kuya bonke beyele since iyaqhubeka futhi ibo bonke o-x abale phambili futhi o-x abanjani abankulu kunale number la. Then
noma ungathi asazi ukuthi kuyofika kodwa nje ngeke bamthinte akunendaba nalokho. Shuthi izobangena bonke o-X since izoloku i-approach lo line. Asiwazi lo line uya ku-infinity now. Lo asimthothi. Shuthi o-X bonke abale izobe bangena bonke labo X abale. Ibangena kanjani? Ngokuthi ikhande i-point nabo kanje. Kuthi gqi ingene. Shuthi lo X abala uya kweni ku-positive infinity. Shuthi sithini? X is an element. Ukhombisa kahle simfaki lo. Just for the sake le. Okay. Oh yeah. Okay, ngenza kanje. Just ukwenza bani u-X osukela ubani u-2 up to infinity. Ngekwazi vele ukufaka infinity awuyazi uyilo number. Ingakho nayo izirepresenta kanje. Wenze njani? Uthi u-X kumele abe njani? Okay, esiye ku-method esilobu ngenza ngayo. Uzothi ngale i-mark lakho soku 5 marks. Enye indlela obungenza ngayo bese uthola i-level labalingani. It's from here to here. Uzothi u-X wethu kumele abe greater than -6. Kumele abe inamba yaphambi kwa-6. Abuye futhi alingane nobani no-6. Just uyirepresenta yonke. Kodwa okay. Equal to -6 but X kumele abe njani? Kumele abe less than bani? So uyayivimba manje ukuthi akabe less than u-4. Because labo usayiqhubezela ukuthi ayiye phambili kodwa manje sokuthi ayivimbeke la ayibe less than -4. Yokuqala le soza kule yesibili X le point must be greater or equal to bani? Uba u-X usuke la u-2 because lapho khona intersector khona. Include must be greater than -2. Uma greater than -2 kusho ukuthi nje inamba enkulu-2 izo zonke lezi le ngoba iloko i-greater nje izolobe i-greater why shuthi iphelela kanje. Kodwa ke ungayirepresenta ngaloko uma uthanda. Noma represente ngale situation then kuzoba right still. Size ku-question elandelayo. Question elandelayo ithi is the graph represented by h of x equal to, okay, bazama ukusidida futhi la yabona ukuthi abafuna ukusitshela ukuthi kodwa ke abafuna ukusitshela ukuthi yibani vele wathi futhi cishe kufana no G. Okay, kulungile kodwa i-straight line ngoba siyabona ukuthi la akunayo ilokhu njani exponent greater than 1. Yeah, u1 straight. Then the graph is represented, a straight line this is drawn on the same set of axes as f and g. Usho ukuthi idwetshiwe since ine positive gradient yabo positive la gradient yakhona u1 la abafakanga variable futhi gradient esikhona vele u1 multiply by lo x mx 1x plus t okuyivelu ka c yabo, it's just a variable but kodwa kufuna inenamba kumele ibe la. Le graph usho ukuthi ingaba njani, increase nje siyazi ukuthi ihamba, sazi ukuthi ihamba ngakuphi. It's either ila or ila iyo le graph but it's drawn on the same set of axes. Futhi kulama axes lawa idwebwe khona la. Then base bethi for which values of t, yabo nayo question ufuna understand lento ukuthi bathi for which values of t will the graph of h, okay, the values of t for which the graph of h, the graph of h value ibhali ingazi akudida ama question. The graph of h is equal to bani? Nayo graph of okay, graph of h is equal to x plus ubani uT wethu. Nakho i-graph of h be a tangent to i-graph of f, but i-graph ka f nakhona so ithatha i-graph of f uyibhale iubani i-graph ka f nayi -4 over x plus 4 minus 1. Yeah, -4 over x plus 4 minus 1. Yabo, i-graph ka f. Bathi imaphi lama values ka t lapho khona i-graph ka h izoba yi-tangent kule graph ka f. Yabona nje into ozowina ngayo le question yini ukuthini? Ukuthi understand ukuthi yini tangent nokuthi
mase izinto zitangent suke zinjani lapho bona bafuna ama-values of t lama-questions akanje funa wena wazi lokho ama-natural fruits kuqala iphathi eyodwa ama-natural fruits esebenzayo noma kuthiwa kuthethe ama-natural fruits kodwa le phathi eyodwa ngeke ihlule then shuthi ukuze mangabe ama-graph atangent to each other shuthi le graph le isulingana nale basho lokho shuthi kule graph ka-f lo ka-f le is either kule phathi le ngithi le graph i-tangent iya-increase kumele ithinte kule phathi le kanye noma ithinte ngapha sazi izothinta kuphi kodwa for uku-understand ukuthi ilokhu njani le graph le izoba i-tangent kule nali imaki lokuqala elithi h of x is equal to because uzosolve t is equal to bani awazi point la belingana khona just uyenza is equal to f of x 1 mark because uya understand igama lithini elithi tangent bafuna ama-values of t okay just summarize sokwenza njani so i-create ama-graphs wethu siyenze equation yethu ibe linear siqede ama-fractions yabona izoba linear futhi yazi ngasukunika ihlo izoba i-quadratic kuhlezi kuba i-quadratic njalo mabeke be-equator ini either ilokhu njani hyperbola and a straight line kuzoba yini i-parabola ngikubone kuphi lokho ngikubone nawe la sisolve bekuyi-straight line lesi ne-hyperbola hlezi kuba yini kuba yini i-hyperbola and a straight line hlezi kuphuma ini i-parabola nakho iphumile i-parabola yethu eno-x squared nalana kuzophuma into eno-x squared okay mase kanje seyikule form lento ezophuma la mase kule form wenza njani usebenzisa ubani for i-tangent kuba njani udel usuke njani if sithi ilokhu njani igraph yethu kusuke kanje lento kusuke kanje une-graph ehamba kanje kodwa ngithi okay just ukuthi igraph mangabe phela sekuzophuma sekuyi-graph lento izophuma seyi-graph eseyini seyi-parabole seyime kule standard form after seyi-equate shuthi sekuyi-parabola yethu kodwa ngoba iyi-tangent kusebenzisa i-tangent shuthi izoba yini i-tangent kuma-x axis kusuke kukanje kusuke sekuyi-tangent kanje yabo but for each graph of x the values of t will graph of h be a tangent to f lo tangent uyasebenza ekutheni balingane abuyasebenze la ukuthi le graph lezobe seyikhandekile izobe seyi-tangent kuma-x axis makukanje sithi udelta wethu is equal to u0 udelta ulingana no-b squared minus 4ac is equal to 0 zosebenzisa lento le mase kule standard form emva lapho-ke suqedile kusho ukuthini nje manje kusho ukuthi si-equate ama-graphs wethu lawo ubani ngapha h of x plus t is equal to minus 4 over x plus 4 minus 1 kanje then emva la cross multiply yeah cross multiply la cross multiply la just to cross multiply first of all before cross multiply transpose u1 lo okay since lo t ekugcineni izoba inamba ngithi futhi engahlala nale number ewu1 senze njani emva lapho futhi sisele nobani x plus 4 yabo is equal to just ukuthi senzike lula angivele ngenze njani ngithathe lo ngimtranspose eze ngapha okay kulungile it should be u plus okay uma seyenza ibe nzima lento just
lo plus lo kuzoba x plus transpose lo ezengapha sekuzoba plus 4 over x plus 4 is equal to minus 1 minus t. Yeah, transpose la less in transpose weza ngapha kuzoba x lo t waya ngale kho kuzoba inamba egcineni. Sekanje senza lo fraction senza njani multiply lo nalo denominator x plus 4 bese sithini lo multiply by lo kuzophuma x squared plus 4x lo multiply by lo sibuyisisane esificile. Yeah, themba sayikhumbula kodwa mawakhumbula uzo rewind ivideo is equal to minus 1 minus t. Imbola you cross multiply lo multiply by lo zoba minus x t minus 4t is equal to x squared plus 4x plus 4. Then imvola so group kuno x squared plus 4x lo mayeza ngapha uzobani uzoba plus futhi sinobani plus 5x lo nalo sebe edanile futhi sekuza bani ngapha sekuza lo so plus xt. Yeah, sefikile lo ngale sekuza bani just 6. Okay, lo 4 mayeza ngapha kuzoba okay akuze lo no t manje plus u40 la bese kufike u40 then 4 plus 4 kuphuma 8 equal to 0. Emva la just take out common factor la ukuze ibe ku standard form ithi x squared plus bx plus c. Lo usefana no c why because lo t uzoba inamba egcineni ngoba kuthiwa uyi-value plus x. Okay, x wakho vele umbeke la esenza njani x ukhiphe as common factor either umbeka ngapha noma umbeka ngapha. Multiplication is not important futhi la u5 plus u-t angithi common factor yethu u-x then kusele u5 kusele u-t plus 4t plus 8 equal to 0. Then after le part ke isikwi quadratic angithi yabo sayithi x squared plus mase ikanje isi-quadratic sayithi x squared plus ubx plus uc wonke lo then sithe for ama-equal for ukuthi ibe i-tangent futhi kusebenza ama-equal root then udelta wethu is equal to 0 imaki lakho leli elilahlile then futhi sizokwenza udelta wakho futhi u-a wakho i-coefficient esuki la u-b wakho ilo u-c wakho ilo usuthi b squared is equal to b squared minus 4ac is equal to 0. Uyena delta lo ilento esuke ku-square root phakathi ungabonza i-quadratic formula yakho then futhi yini u-b wethu 5 plus t squared minus 4 a wethu minus 4 a wethu 1 then asikho nesidingo sokuthi imfake ngekenza mehluko. Okay, sifaka bani manje u-c 4t plus 8 equal to 0 yabo. Lena i4 ama-equal root uzosolve for uthi nesikhathi ulabe ungekusakwazi ukusolve for ukuthi usolve ke wenza ini ama-equal root eparabola then because lento isuke seyi-parabola masila since beshilo ukuthi iyi-tangent futhi nale graph seyi-tangent njengoba sishilo ukuthi seyinjani seyikanje seyi-tangent either i-tangent la noma la kodwa for ukuthi utholeke for i-tangent udelta wakhona usuke elingana no 0 then ukuthola udelta wakhona
ngeke umhambise uT uzohlala ekhona, ingakho sikhethe lokho. Then suya-solve-ke la 5 plus 5 suya-expanda lana usuthola bani u-25 plus 10t plus t squared minus 16t minus 8 multiplied by 4, 32 equal to 0. Yeah, lokhu uzokwenza nawe then suya-solve. Yabo ukuthi bathi ama-values bayazi ukuthi mabili noma mathathu. Yabo sekuno-2 kusho ukuthi semabili. Okay, la bano-t kusho ukuthi ibani ikusele u-t squared. La ama-like term kusho ukuthi ubani u-minus 6t. Ungamkhohlwa u-t lo ukuthi bo-minus 10 minus 16 25 minus 32 minus 7 yeah equal to 0. Then suya-solve la izi-quadratic formula yakho suthola bani 6 plus then uyabo uthola bani izi-quadratic formula yakho uT minus 7 uT plus 1. T is equal to 7 and or T is equal to -1. So I told you the value of x for which values of x it's where uT elingana no7 noT equal to -1. Where is this part? Lapho khona igraph kabani ka-H i-tangent kwigraph ka-F ila la uT usuke elingana nobani no7 uT elingana nobani no-1. It's either ilo T ilo boyi-2 bayasebenza. Then sesifike ekugcineni kwe-question.